Ajmo sad malo da se vratimo kratko, znači u one historijske podatke, a to je gdje su tebe odveli kraljevi i kraljice Bosne i Hercegovine, odnosno Bosne. U neke davne, vrlo zanimljive priče, sam istraživački taj dio prije realizacije samih ilustracija stvarno je tražio i čitanje i posjećivanje muzejima, posjećivanje čak i lokacija širom Bosne i Hercegovine da se stekne taj nekakav utisak, dojam. To je onako dobra motivacija za dizajn i za skiciranje. Ja uvijek sa sobom nosim sketchbook. Jako zanimljive priče, moram priznati da sam i ja u tom procesu učio u želji da kroz vizualnu umjetnost učim druge. Tako da, evo, učimo dok smo živi, jako zanimljive priče, jako zanimljivi detalji o tome da se, evo, ja ću izdvojiti samo par nekih koje su onako meni upečatljive, da se kupovalo sukno i svila u Veneciji i nosila na bosanskim dvorovima, da su stizali pokloni iz Istambula, Carigrada, Venecije, Beča, da su poznati naši srednjovjekovni velikaši prisustvovali velikim svečanostima i turnirima u Beču, u Budimpešti, kao sasvim ravnopravni vladari svojim susjedima i bili ispoštovane na takav način. Vrlo zanimljive priče, vrlo zanimljive biografije, bilo je tu i nekih informacija koje su na tragu Game of Thrones, ali o tom potom svakako. Jako zanimljivo i mislim interesantno za istraživati. Daj nam isto, reci o nekom kralju i kraljici, mi smo to nekad davno pričali, ali koje je bilo baš specifično po tim nekim pričama iz tog doba, a našlo se evo i ovdje ta priča. Da, često u našem društvu svi smo čuli za kraljicu Katarinu Kosaču, koja je zaista vrlo značajan historijski lik, međutim, ja ne bih volio da se umanji vrijednosti nekih drugih bosanskih kraljica koje su znatno manje poznate, recimo Doroteja Vidinska, to je inače prva bosanska kraljica, supruga kralja Tvrtka I, koja je bila inače bugarska princeza, a zanimljivo je da je Bosnu i Hercegovinu prva država koja je priznala nezavisnost Bosne i Hercegovine bila upravo Bugarska. Zatim imamo tu Doroteju Gorjansku ili Doroteju Garaj, koja je inače bila mađarska princeza. Ona je prema nekim tumačenjima i analizama donijela renesansu na bosanski srednjovjekovni dvor. Tu je zatim Jelena Nelipčić iz Dalmacije, vrlo znamenite kraljice. Sad, svi njihovi životi su vrlo specifični, zanimljivi, neki moram kazati malo tragični. Možda meni onako upečatljiv period srednjovjekovnog bosanskog kraljevstva, referira se i na te vladare u tom periodu koji su vladali, jeste onako jedan kaotični period otprilike od 1404. do 1409. godine. To je period kada nastaju smutnje u Bosanskom kraljevstvu, za vlast se bori nekoliko osoba, onda se u tu situaciju naravno uključuju i lokalni velikaši, moćnici koji gledaju svoj interes. To je taj moment na Game of Thrones, vrlo zanimljiv, vrlo neobičan. Te ličnosti su po mom sad nekom sudu podjednako zanimljive i kao engleski kraljevi, kao francuski kraljevi ili ne znam osmanski sultani. Mislim da vrijedi o njima znati, mislim da vrijedi o njima kazivati, pričati i nekako napraviti možda neku priču da se ode na ta mjesta gdje su oni boravili, živjeli, vjenčavali se i tako dalje. Šta je sa onom pričom kada si svoje prijatelje vodio na neke od tih lokacija? Da li će recimo upravo tako jedna ta turistička, da kažem, tura u budućnosti biti sa tvojim pričama? Ja generalno nisam htio da budem jedan od onih kreativnih umjetnika, kreativaca koji rade i o tome teoretiziraju, da tako kažem. Zaista sam želio sa svojim prijateljima, imam dakle manju grupu prijatelja, da obiđem čitavu Bosnu i Hercegovinu, posjetio sam većinu srednjovjekovnih tvrđava koji su naravno u stanju da ih se može posjetiti. Nažalost, tu ima prostora da se uradi još i više, ali ima i svijetlih primjera kao što je Tešanj, Travnik, kao što je Vranduk, Jajce, naravno, da mi niko ne zamjeri ako sam nekoga izostavio. Mi smo zaista išli na te lokacije, ja sam uvijek otvoren da im prepričam te događaje,
uvijek navodim anegdotu svog dragog prijatelja Gorana koji je tako pročitao moju knjigu za djecu i pokupio suprugu i kćerku tad i otišao na Srebrenik i javio mi se kao Emire, ja ne znam baš ponoviti sve ono što si govorio, ali evo tu smo, pričamo o Srebreniku, mislim da je to važno i za lokalnu sredinu, mislim da je to važno i za promociju. Svaka čast, ja nekako spletom okolnosti i poslovnih obaveza dosta putujem i stvarno sam bio širom svijeta i poštujem i Louvre i piramide i Gizu i ne znam ni ja i sve gradove, sve metropole svijeta, ali smatram također podjednako da ima prostora da se vidi i nešto nauči u Bosni i Hercegovini. Čini se da u zadnje vrijeme nekako srednjovjekovna Bosna je dosta u fokusu i umjetnika i interesovanja ljudi, imamo neke filmove u međuvremenu napravljene. Koliko su tvoje knjige utjecale na određene generacije i evo da kažemo da li ćemo možda ovo vidjeti kao animirano, što smo evo čuli kao jedan od primjera. Da, što se tiče utjecaje zaista postoji, ja eto imam taj nekakav feedback jer sam prisutan na socijalnim mrežama, dakle imam i fantastičnu saradnju sa osnovnim školama gdje mi je skrenuta pažnja da konkretno moja slikovnica za djecu kraljevi i kraljice Bosne čak se u nižim razredima koristi kao didaktičko sredstvo u učenju. Eto, ajmo kazati upoznavanju djece o tom periodu historije Bosne i Hercegovine, što mi je možda i najveće priznanje, jer je to u stvari bio moj cilj. To je bio moj razlog zašto sam ovo uradio, onako malo izrevoltiran, što nemamo te stvari. Ja sam bio dječak i učio historiju i uvijek sam se pitao, ali zašto nemamo nešto, da tako kažem, zanimljivo, drugačije? Potencijal što se tiče ovih ilustracija zaista postoji. S druge strane, ja imam i jako puno i svojih poslovnih i ličnih obaveza, pa to naravno moram kombinirati, ali ovo će svakako dobiti neku formu, da li neke nove knjige, jer za razliku od ranijih ilustracija, gdje je bio fokus isključivo na karakter dizajnu srednjovjekovnih bosanskih kraljeva, dakle dizajnu lika, ove ilustracije su level up, znači one se bave narativnim aspektom njihovih života. Dakle, ilustracija prezentira najznačajnije historijske događaje iz života specifičnog kralja ili kraljice, tako da, eto, malo se širi taj kontekst priče. Ja bih volio zaista da od toga nastanu i animacije, da nastane možda neka interaktivna aplikacija. Ilustracije su, što se mog dijela tiče, dizajnirane za to. Tu bukvalno ne treba nikakva nova intervencija, ali moramo biti realni u vremenu u kojem živimo, u državi u kojoj živimo, kultura koja nije i po mom sudu ispoštovana koliko zaslužuje. Tu trebaju malo i institucije podržati. Evo, ja sam tu, ja sam otvoren za saradnju, uvijek se vrlo rado odazovem. Imao sam fantastičnu saradnju sa Centrom za kulturu i mlade općine Centar, gdje smo išli po školama, ja sam držao predava, evo, ja sam tu, ali evo da vidimo da li će institucije prepoznati potencijal ovoga. Neke već prepoznaju, mi se već dogovaramo za neke izložbe izvan Sarajeva, dakle ja već mogu na neki način najaviti druženje u Travniku. Evo, što se tiče drugih muzeja, drugih gradova, ja sam otvoren za saradnju. Ako oni smatraju da je ovo nešto interesantno i zanimljivo njihovoj publici, možemo stupiti u kontakt, ja ću se odazvati. Za kraj, šta bi volio da ljudi znaju o kraljevima i kraljicama? Evo, rekao si jedan dio, ono što je tebi nekako ostalo upečatljivo i što moramo svi da znamo. Pa ja sam nekako, kada sam ulazio u ovaj posao, često sam se sretao sa komentarima ljudi u mojoj bližoj okolini koji su govorili kao, pa znam, ali mislim nisu sad ti vitezovi bili tako, mislim, sjajni oklop i to, i meni je malo smetao taj moment gdje možda mi kao društvo imamo potrebu ili potencijal da sebe umanjujemo. Ja sam istražujući došao do zaključaka da su ti oklopi kupovani u Italiji. Pa ako mi gledamo Sigismonda Malatestu iz Riminija u sjajnom oklopu, jer ga je naslikao, ne znam, neki renesansni umjetnik, zašto ne imamo stav i prema našem kulturnom nasljeđu takav? Jer na kraju krajeva, jedan od naših najvećih velikaša, Hrvoje Vukčić Hrvatinić iz Ključa, ima prikaz sebe u oklopu
francuskog stila. Dakle, meni je to važno da se ljudi informišu, da tako kažem, u razgovoru, kad negdje putuju, pa i oni s ponosom kažu, pa znate, imali smo i mi te vitezove, te kraljeve. Ja ne stavljam samo fokus na srednjovjekovnu Bosnu, to želim da naglasim. Ja se bavim promocijom kulturno-istorijskog nasljeđa kroz vizualne umjetnosti, ilustraciju i neki drugi period. Radio sam i o Ilirima, i o Hasanaginici. Ima tu i nekih ideja o velikim vezirima iz Travnika. Potencijal postoji, recimo, znamenite žene koje su obilježile historiju Bosne, naučnice. Postoji mogućnost, recimo, heroji, junaci iz bosansko-hercegovačke književnosti. Potencijal je to. Evo i motiv kolegama s Akademije likovne umjetnosti, oni urade jednu analizu, jedan projekat, ja ću vrlo rado podržati. Hvala puno.